Samre bill no nanso no enti a na beto dwane se a police for asa ato ne nsa afre no ne nyina ye se wode ne nsa ekeka eye ne yire anase obo ne yire no a police for ja no se court emma na kwanya eja no nanso masa achi ne biem eno achi nsem awdo bebre ene wo eye NDC former MP baako friend honorable Adwoa Appoh in fact wakasa yie pa de akire eye Abena Korkor akire no musa Abena ade a wo ye no in fact enso ani yentie ensem a eye NDC former MP editudwa emrasia I think it's hard time. Yeah, if you're a female activist now, if you're a gender activist, I can be a man. Because the can be the mama, it can be the mama. And I know now how painful it is, intelligent. Speaking good grammar doesn't make you smart. Be smart and intelligent, okay? Udidibia ubine wada. You one woman, one realizing how I will torture a wife. One realizing that. Ubiba will feel the rape you. You know why women are not speaking for you? Or female activists in Ghana are not speaking for you? You know why? Because you realize you are not sick. You are just eager to become famous. And only yourself. What realize it there? Abegu Santana wife Haku. Stoneboy wife Haku. What realize Samia Ukuyu the Waku. Who did you bin waga? Kill the Aku. What realize the Natanarato wife Aku. Okuansayiri Adai. Ubiba Ufibi Repu, what proof have you got? What proof provide videos, provide pictures, so you will know Subiaba Ufi. You know the picture of one simple also no one. Dem fancha kana sound no emo twitwi anse emeye papa with the technical fault me fancha akra me bono tofa kakra e de ama ahefo a eye NDC MP eye honorable Adwoa Appoh or former MP asem o de tudwa efa Abena Korkor ho ene se Abena oyoba wasem ba ye Ghana emma nyina no ye meka bi emfa mawo efri se suban a wo da na di ewo Ghana ememma empani ememma mabɔ mo bra na esi oyie na wo de ensem we efiafia wona sa wo kan ensem epese oguo mawale pese oguo manimu ase nti no emma a mo kasa ma no obi anya ready se wo ka bi di ama wo onkwa wo ye hwan a wo pese Abena nyina no ugu emma ugu enkrofo kun animu ase enye enkrofo bi keke enye mema bi o monam kwan che keke nemu emema o magidi no o man mu bi se Stoneboy Sylvia Pia mekase asamojan mo eni enkrofo kese obobo konkonsam diri abeku santana mo eni pati tru bebrebe onkwa wo ye hwan in fact mami wakasa ye pa esem ana wodo kafa aye Abena Korkor otunufo se wonya dey wonchen firi ho na wonya sansem hu na wo ye nemwa no shadi yes yeah we dey utie former NDC MP nasemi ana biem Kelvynboy enso appreciate ato ne sa asa frɛ ne biem kan nsem yi ni wadwenkyerɛ ho na se so enfa na defa me da se ajo michia watie for Abena nyina munya adaje ehwen na me enhyira mo ne mahofama mo so kyerɛ da bia ajo I think say this is the time
Abena Korkor mo mpe baabi minim se sebe se janambia bi no mbepe na apush na hye ho aloke na enti aso mi bi sasa Abena Korkor ni abusia na Abena Korkor ni abusia nsamfu abaiwa wenko adi wo man Ghana ada eni se yesuro na na edi nsamhu na Abena Korkor eye no Abena Korkor wuko na wuchiache wuche gold ana ye diamond tese the Abena Korkor ya na medwem ho amenti ase ada wuko na blama ne wada sese da bia weni mi ada da bia babu register edi nkwase asam so no edi muasam na baiwa we di no ese am for krokasa ho ka ko Biden oh yeah me say man pe baby afa homa bia nchekere ne nan ne nsa nkoto na nkene gya na bia ho a wo ba ho abaka se one jo mahamada woni akufo ade ne nada edi nsamfo no asonte Abena Korkor ni abusia bibisa o Abena Korkor ni abusia na weni mi ada ekira weni mi ada nkwa na otiache Abena Korkor the whole Ghana nkwa na ho aden nkwa na ya ba Ghana ha ana sebe ya de kakapia pia si wa ya se nti nkwa na wo attracte mama wa Ghana ha edi samfo so no Abena Korkor ma me ka bibi nchro I think someone question there sense fu na wudi no Jensho I say ya jiji saba yo weso ametabon ya jiji Abena Korkor so ama ni sem fu na odi no afa de abro so shut me bo o hwe eye MP and as a former MP ensema wode betu dwe wo se ema nyina enka bi ma Abena Korkor okay o hwe ma me na sem wode tu dwe se ema enka bi ma Abena Korkor no ne kwan so anu no Call your bar, miss me your bar. I mean, to me, Kabi Mano. Because me who say, the man would know old to me. I for trending. Near face I trending, but what trending my bro so. To say, I'm Abena Korkor any muka crack. It's a young question, some year would ya. After stole that so, Bobolis. And yes, I'm full son on. Ajo, Miss Uda come one year, only a baby. Back only Bia. Bapula also ni. Abena Korkor ni bibia. And now you want me to call hospital. And me ni doctor koya plan. Say throw we mame. Ye we mame na sign na me who say me fan kwaji we. Beti me abasa Abena Korkor nya yale bia wo tu fu tragu. Ghana fo ni. Anti pede eye ma eye MP no ekan. O kiremu say enkrofo mabo mo bra. Enkrofo etitiru ene nintinifo. Adefo asabi omabo mo bra abro moja ni agidi ni oman mu ana de bia Abena Korkor yes weni mi ada wesi mi ada o hwe Abena Korkor nsem ro tudwa na o hwe maame no nsem ro tudwa ka Abena Korkor mo na dan kiri kwaso ko de betudwa na ajo me da se enka no ho na nka bema ne wo da wo fa bi mpo so obebo bema ne din so no wada so obi ne wo da sabi so obi ne nkoda na wo hu ne kura na wo fawe te se wo mpese third person wadam for kura wo ne nam kura wo mpese obehu so wo ne sa bema we yada di Abena Korkor ye no wo hu se de ma meneka no ne kwanso ano no di enti ansese ye jeje ne so ajo ansese ye so Abena Korkor so na me manya me ya bebre because I say ye can say yeah, can I say bloggers, young bloggers, any media for any Abena Korkor so na Abena Korkor ta ebo o ma Ghana ha any ye hostino yan fino ninsa me baba obi amfa obi ampostina Abena Korkor be jansen fu no odi no di enti da say basa na de wonko na obama no wada Abena Korkor mi bisa wo wonko na wokita gram atwe wonko na kita gold wonko na ho ofa e de kwase asam nso no no na wani mi ada ajo de ye mi jane se enkrofo yirenum no ekununum e na obu omani mu ase ukọ asore na okuru ka ho a ne de say cheche so sister we na me say we mama hu say Abena Korkor di a obo nyina ye nsamfu wo boa no kwale bia nim aye trending aye ne twa na oton because I know try na woton enka boy wade me meti hai so bi ni me beda na mabeka me falimpo se mi ni obi beda na mabeka se ajo ne mi ada ana asubese ni mi ada e de nkwase asam no e de nkwase asam na wo gu nkrofo kunu nu mani mu ase wo gu nkrofo yire nu mani mu ase nse e de nso no aso mami misa enti Abena Korkor abusiafo wai mutimi ntikyere kwala we nkopa akrasi bi ento na nkire ho cho asa emmema won da bia me ka se sade we say ye bema na eye na enka ma bo hu sade e beto ye no agu no sade bema bi de to no
Ana wasole oh many sorry ada many obentanada many asmasi ada kema sorry ajo iti mi bisa obi ti mi ko bia ode betem ne ya chene no dem 15 years then iti abayo we be jimi no ho asen crofo sa na ya man chance iti aso mi bisa o man Ghana ha yenti mi use platform mi fa nya bibi ye Stone Boy enenam South Africa bon ho modern so de be try Ghana Abena Korkor te ha na blogger sa te ha ene ya fa no ne ye ne o man Ghana ha say I say ye wo bi wo wa ye wo ne ma si ye promote no ye nya ene ye nya adaje ma Abena Korkor ada nkwa na ye oba Abena Korkor nkwa na akuta to eto ye nyina ye kura bi o ye nyina ye kura bi iti die ne haw die ne haw odi be pola akuta wani ene wani mi ada ene wani mi ada e kire no ba bo ready sa e bi enta fo so no Abena Korkor busiafo mo make sure sa mo be chichire no se mo bodo ma mo chichire no fa ne kwa salam e mo chichire na mo fa ne kwa salam amen na wo go celebrate fo ani ma se o man Ghana na ne ya me ya ne se obi a onyi di do timi mo ni di o omo madam no mo ni enti wo kwa na wo si so celebrate fo ne wada ayam kwa e bi ntwan kwa na wo kita Abena Korkor bibi so e twebe pa na wo kita a wo kwa na celebrate fo ne wada ajo iti ebeja kokoko so ama me say yantai be boy get we ya ho me say se wanhwe yi a Abena Korkor be ni baby eye happily so obi be no and wanhwe yi nso ane nkwasa e bi Abena Korkor obi asam wano de o meka so wo ma mote no be exchange boy ube wano wakum Abena Korkor jana ne awo ye do na wo bubu ti no obe nye tire nso ati so onye ni aya na Abena Korkor jade awo ye no Adia no. Sorry, Adia no meba so. Home so. Abusia ya ni ahefo na ye. Ye nua baba ko osa akusi. Wo se afi kwada Abena Korkor ya brew. Ya brew. Na osa me kan o ye comment yi. Ye ntie eye onabo eye Adwoa Appoh. Na asam no mra bi na video ne din ka boy na enya twitwi ka. Ye ntie na asam yi pa emrasia. Ghana for. I think it's hard time. Yeah, you're free and female activist in Ghana. You're be a gender activist. And you can be a man. Because they be you can be a mama, you can be the mama. And I know now maybe mu take advantage. A di good man and so any mercy. Ye na ye ni Abena Korkor. Udi be a building a career, no sorry. No I be disgracing the panel one day. Now the number perform team. Wo be mani be on. Not it's any do so. No being chilling bra form. We know how painful it is. Speaking good grammar does not make you intelligent. Speaking good grammar doesn't make you smart. Be smart and intelligent, okay? Who did it be a wada? You one woman. Why realize how I will torture wives? Why realize that? Obiba will fear be rape you. You know why women are not speaking for you? Or a female activist in Ghana are not speaking for you? You know why? Because you realize that you are not sick. You are just eager to become famous. And on yours, I realize it there. Abegu Santana wife hakum. Stone Boy wife hakum. Why realize Samia Oko Yuri de Wakum? Who did the Bio bin Wada? Ko de Yuri Akum. Why realize it the Natanalato wife Akum? Kokon Saire Adain. Obiba will fear be rape. What proof have you got? What proof? Provide your proof, provide videos, provide pictures. So you will know so be about fear. You are a disgrace to women. You are fucking disgrace to women. Will you shut up for once, Abena? Shut up for once. What I say? They be out, you be about fear no better. And you don't think about their family. Bit to Abeka almost so con or more dream of family home. And then prove na Abena provide your mental health certificates. For once, provide your mental health certificate. My ba will post my best saying, mental health certificate or report to be. We are not speaking for you because you are not sick. We're eager to become famous near your side. I know I'm why you're lonely. And I'm why you're lonely. You speak good English, but you are not smart. You are not intelligent. Stop disgracing men. Stop disgracing womanhood. Okay? Stop disgracing womanhood. My year more gender ministry for over 2.5 years, and I can tell you are not sick. You are not fucking sick in your head. You just want to be famous. I don't know your son.
Into we area, provide your mental health certificates and stop disgracing innocent people. Stop say what touch our wives, what touch our family, what touch our church, what touch our be because omo ye nipa. Nkofo na wo omo atete omo edusa. Sefa inchense papa ya de bodan so padia enwa ne adabo roofings and resist heat and afe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o 25-year guarantee a ema wa rehemu sa wo pe adabo roofings e wo enkrane ne mpatamu afo ni kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso mo mfo ani kire ehwa overseas junction adabo roofings mo ye samenhia e wo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa your WhatsApp number Fred Adabof nani wo muni abusua ebeka se eye former NDC MP baako am so ogumo side ho honorable Adwoa Appoh and den se mebre atudwa se na bi aduru no se ema amfoma no antuma na se aduru bunum ye pa na eye honorable so den sem ade ababetudwa kodwo asempa furniture work o kuma se adum wono so Aja o follow the party we pa nyame hira o sakwesi de bia bo wabaso awo South Africa ne bia o de comment eba pa nyame hira ba bia wo bia nyankopon mo ho ban wo South Africa honom ye ne be ma yaya wo so Ukraine enti be ma ya no hwe ho so yi na anko nya bibi bon bia na se bibi bon bia nya de anto nyame hira so de yen hwe ensem na ma me na chechire mu yi no o de to dwa no the way a ma asori nanka obanya sem na mo ntimi anka bi amfa ma no ada musu se Abena do ye no etwawie on obi na da ma ni kwa so ka obi na wada o be ka ye dien ajo di Abena Korkor ye no ogu man ni mu ase Abena Korkor ogu man ni mu ase na afen so wo mo nim nyansa kwa obi ya be hu se Abena Korkor sabe wagimi abro so and wo bodama this is the time ese so mo pa kura bi ase se so am de ba akoto asala mo mfa ne nko Aden so no be different so akita na and afen so mi susu hu say ajo ye media for no and bloggers for mo tie mi a ye woni ma esese ye promote o ye woni ma esese ye promote na man ga na enkwa kire nyankwa sia ne ma ya Abena Korkor ya da bia ne yesoso ne so no enya no ena Istanbul nam esese ye promote ne nyom enka no ka beboa enso chankwa sia di ye promote aden Abena Korkor se yensu so ye hu se ne awu ye nyina ye for trending ye hu se ne awu ye nyina wo ton wo twe ne yesu se ne ye nyina tesa wo body no I don't know wo kwa wo ya baben se so ba oye yare for oyare wo kwa na 100 ne wada na to say ya wo ye nipa enye wani wu so ba be se timi gira ho sometimes ada bia make social media ye ne ma ye wo ewo so bia no yenye very careful what meet na se ka say emma bako pole 100 any wada any wo tana dani ma ho wo chada ne ba ho ajo se memma bako pole na edukra ne wada wo try to say edro o you should edro na nim say edro ni kwa be say no me say we come Abena Korkor chada ne ma ho wo tu kwate na dam tum enye wani wu timi be ka kira me oman Ghana say enipa mako 100 any wada ni esoso wo so isemfu akwa Clemento Charles in fact won na kwa video bi won na kwa small video bi yeah yentie ye video no na isi ana enka ho asem ebushia Ejani ka kana mba sin bejo. Me feel. 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 Ejani ka kana mba sin bejo. Me feel.
Ejani keke na mba simi mbedio. Ejani keke na mba simi mbedio. Tap send kwantia ya faso send sika free amano ni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia wo de an se obeko Play Store and App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon abusia na meka se Kremento ana ono so de adane ni twa woni se because say no okọ Abena Korkor nchen so ye video di ba e china obi meka se woni mi ada so de ye hwe Kremento kwa fa so ye video yi okay woni ndidi wa ye video da ba bontene amansa nyina hu e china ho na bondrin Kremento ne mi ada enso na ntisa ogiri se kwa fa so wa ye no na ebeboa obi a obebe Abena Korkor nya sa na ajo me de Kremento ntisa nko hokra dia se me fele no ntisa nka me enem ni nya ntokwa wo ko hokra ko ye de abayo na se yesoso ne su too much ajo ni omo ye na ye me time mo bebe bi na mo nchichira ba yo mfa ne nkoto so yale dia na mo nyale dia ma ye soso ne so ase yes we ko Kremento ko ye de ho me say ajo abayo ni nani da ho nani da ho anyale na munjai bloggers awa Ghana ha ya woni na esase ye promote munyai hwe ajo ye wo nkrofo a eye niema esase ye timi boa won but ye nhwe ena semfu ya na edi ekire Abena Korkor obobales ena we ni mi ada ena we adi nkwase asam na Abena Korkor wo ye edi ni yeso so sisa enti bibi se Abena Korkor abusiafo nim se Abena Korkor fo egu o manim ase na aso se mi busu ni Abena Korkor enka me pake ni niema kakra na ma pa boot bi de na hye na makoto na kene ho edi anso no enti Abena Korkor abusiafo te ho ananse sabe wo mo so Abena Korkor de na oye na yo mo fe ayo mo se fa na ajo ase eye tan o ensema akoso ntese me bufuno me because me yoba ade anka ye falie eye falie mpo so bi no dance se wo ba bonti mpo beka enedie ase ye ton no apampa so Abena Korkor ton ne twa Abena Korkor ton e na o kire nkofo ato wa ni wo papa ha wo ni wo ankasa abayo na ho ye me wanwa na me huni wa reya awale de awale e ba bonu se de akukọ jonso abo akukọ yes Abena Korkor reya awale ade awa na sebe wo twan emma poli aha ene wada ana still wo da so te ho e de nkwase asem no Abena Korkor yen so wo so yen fi wo biemo and bloggers abutie me munyai okay so di omojai tata send aso ya sene na so di ivacho yen hwe eye Kelvynboy yeah me yenyan tie se a police for us ato nsa dia frɛ no wo hwe Kelvynboy ba e ma bro Ghana hanom ya na be bi wo ekoso nkrase krom nkituo mu ne ba bia no ekoso sa isusu yi ya wano ye e wo musa police for ye dey court e din kan man be no masa ye asa achi ne biem abetodwa ajo me dase minim say a very sad news Kelvynboy because me follow no nti me te asam na ye me ya ba minim say e bia sometimes e ma ye nso ye ka ho bi ene e ma be ma ye de etre ne nsa nso no matter what the issue mesra mo pa obema wo ye bema ensese wo tre wonsa me te we me a victim for that enti bema de me ena immediate bema na me hu sa wo ye me hey wo start match me ho me jaa wo me mfa hu sa wo wale me aya ayefuro beedu because me nim ni amakom e wo bema nsam anya me adom mafrim enti bema de ani die mo bema ensese wo tre wonsa wo ba so me de bia me ka se e ma ne bi wo so ma no ya obadi ho ajo obeye wa madam bi na kan wase shodi me say me yiri jamia ma tina na me te ho na e me say me fa me ti modua mu na me echesa asase ni so mie na me hyem ne nkata me so e ma bia no za inti me sra mo wei me bo ha e ma na sabe
Obama bi ho ajo onye na ajo so obetre ne nsa wo ba so ne maame etu ne fo papa nanso bia no che oba bi nya be ma so oye na ajo me so obeje na manyame empata na se wan so wakoma obetre ne nsa da bia bitimi aye mane bi na provoking mema no e ma omotre mo omonsa nanso mesra mo obema minimsa Kelvin ade a wakomu no menya sure say next time obetre ne nsa wo ba bi so yes because usha asam na oba no usu kwa diska komina koju usika na ko what I say anya oba no me se makoto se obitimi kunu ka mu kura ajo me mfa wo me na se me register o mikunu ho na me ba wo oba no abede yeah me de me kasa obama opawo a ewo mu se obetwe ne mpran de na so de besie o ma wo hu nti se be ma wo hu so otwe mpran stay away from that man ondo and after so montamo cross ate enya de am wo ho nti se wo ko se wo kwa diska hwemu na kwaji usika na bese nko oba bi so obeti wo kunu front o so obeti one wo na ada one ni wo kunu na ada kwa twam wo pagira ho wo wie na mo tatom wo wie wa bi so dan no wie fine bese fani coffee enti mesra mo e ma no minim se be ma mfiti pra ko pentre ne nsasa obo wo ba ebe depend wo ba no so dia wo ye enti mesra mo e ma ne bia no za munjai na be ma mi de be me kasa sa wo ye careless na be ma tre ne nsa obo prum na power ni ba ko ojawa bisa sa wan na be ba be fa wo wan pa na be ba be fa wo se nyame anka obi akoma wo mefa wo na wasa wo life ono obenye obi foforo ne nanante enti mesra mo minim se man ne bi enso provoke emema no enti na ye omotre omonsa enti mesra wo munyai afa so mema no mesra mo ani die mo munjai sa de no obaba na ho ade edasen se wutie oba bia no ansha de a wo beye no na wakwa wache watum ane ye che wutum nso afa ne se wo da prison no oba no antwa wo yeah wanu okozina gegem ye wo ba bi o ha wona ne tira ho kra na ye den oba bi o nso opese ontimi nku ontimi ntre ne nsamaw into obeye bibi a wo babbo no na daache wakodam ukodam ana no so enjoy o property wada pade a wabre no o enjoy on it sebe ne kanchema a on sem fata into mesra mo obema die mesra wa ni diem sa wo ye bema na wo hyeme na wo tre won sabo wukunu wo yere